دما خوش به بینرین هجا ایرو هشت کانون 2021 جه روژان روژا چارشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرین هجا لهندستان ایرو به جاره که ده کتنا هلیکوپتر سررکان هندستانی بو یک جمجارین سرکه او دنگ ودا تبی سررکان باپین راوات او هفجیناوی 13 که سینکو ده هلیکوپتری ده بون مرن. هلیکوپتر لشکری یا کو سرفرمانداری گشتی یه هندستان جنرال باپین راوات تیده بو لعیلاتا تامیل نادو یا باشوری والید کتخواریم. ده قضایل نیزی باجری کنارایی ده 13 کس مرن. دناوا وان ده راوات او هفجیناوی جهبوم. هات راگاندن هلیکوپتر بربه سازیا کل سر قادا پارستنا پرورده لی دهات داین دادچو. مدیا خواجه دیار کرکو هلیکوپتر جه بارگه هوایی یا سلوری رابویه. فرمانداریا هیزن هوایی یا هندستانی لسر حساب خوی تویتر راگاهاند کو تکلداری بویری جیل کلین دانه دست بکرن. فرمانداری هیزن بجاهی هوایی او دریایی لهندستان ده داویا سال 2019 ده هاتن یک کرن او روات 63 سالی یه فرمانداری بری بجاهی بو وکه سر فرمانداریا گشتی یا هندستان جی هات بو اریکار کرن. بلهر ایرو لألمانیای سردما اتفاق خریستیانان به جارک بداوی بو لشوناوی حکمت کوالسیون به سروکاتیا اولف شولاس فرمی دست به ارک خوکر مرکل جی پشت 16 سالان جری و بریا ولات ده اخافتنا خویا داوی خاطر خواستن ده پشتگیری دا سروک وزیر نو اولف شولاس. 16 سالین دستلاتاری اتفاق خریستیان آب سروکاتی آنگلا مرکل ایرو بداوی بو. اف گوهارتنا انجام هلبجارتن 24 ایلونیه. پشتی هلبجارتن جبا آواکرن حکومت کوالیسیون سوسیال دموکراتی کسکان و دموکراتین آزاد لحف کرن. ایرو جبا دیارکرن حکومت و سروک وزیر نو لمجلس فدرال جوین پیکات. ده انجام دنگداین ده لهمبری 303 دنگان نا اولاف شولز به اریکرنا 395 دنگان بو سروک وزیر نوی آلمانیایی. به هلبجارتنا شولز ره سردما مرکل 16 سالان جی بداوی بو. مرکل دا آخافتنا خواه آخواتر خواستن ده پشتگیری دا سروک وزیر نوی پارتیا سوسیال دموکراتان. ده پیواجوه نوی سیاست آلمانیا ده وی والات جعالی نونرین سه پارتیان و وره بریوه برن. حکومت کوالیسیون جی سروک وزیر و 16 وزیران پیکته. دناوا وان ده 8 وزیرین جنهنه. پشتی مراسیما لمجلس فدرال سروک وزیر نو اولاف شولز جعالی سروک دولتا فرانک والتر شتانمایر و هات پیشوازی کرن. دوی سردان ده شتانمایر اولاف شولز با آوایی که فرمی و که سروک وزیر نوی آلمانیایی را گهاند. بله دوه به ریا ویدیو کنفرانسی دنابرا سروکی آمریکا و روسیه ده هفدیتنک بیک هات و که ده هات تخمین کرن روژا و سرکه دنابرا هر دو لیدران ده آلوزیا اوکراینه با او ده ویواری ده جو بایدن هشار کرکو اگر روسیا ایریشی اوکراینه بکه اوی جزاین گیران لی ببره یکی تیا اوروپای جی اشکر را گهاند کو اگر روسیا ایریش بکه اوی حلوستا واند جی تند به. ده دنافبرا لیدرین روسیا و امریکای ده هفدیتنا بریا ویدیو کنفرانسی پیک هاته. تیکلداری ناوروگا هفدیتنا پوتین و بایدن گوشکا سپی و کرملین داخویانی دا. لگوری وی هفدیتن زیدتری 2 ساعتان دوام کریا. داخویانی گوشکا سپی ده اف خال هاتن بپار وکرن. سروک بایدن هشیار کر
کو اگر آلوزیا لأوکراینا و گوهر شر و ایریشان او جزاین گران لروسیای ببرن. امریکا و هوالبندین وی ین اوروپای دمجارا اوکراینای ده دل گرانن. امریکا جهر آلیوه دستک دستر خوابون و یکیتیا اوکراینا و دخوازا آلوزیا هر تشتی بریا دیپلماتیک وره چار سر کرن. بردفکه کرملینه دیمیتری پسکوو کو بریا هفدیتنه گوتو بو تهیویه کوان آرینی تونه یا وها برسف دا ادعاین امریکای تنیتا روسیا یا ایریش تونه یا لیدوی ورزانین کو خطین ما ایسور هنه. نتنی امریکا یکیتیا اوروپای جی جبر تفگرا لشکریا روسیا لسر سینور اوکراینا بفکاره. سروکا کمیسیون یکیتیه اورسولا واندرلاین تیکلداری آلوزیه دا خویان یک دا. واندرلاین هشیار کرد که اگر موسکو ایریش اوکراینای بکه و افکار خبات وکه دجمناهیا لدج یکیتیا اوروپا و جیرانین وره قبول کرن. سروکا کمیسیون اشکره کرد که دروشک وها او جزاین تند لموسکو ببرن او گوته. دوی وارده آمده کاری هنه. بلری و بریا آمریکایی ریز جزای نو لسر ایران برین سدام آویه که جی وک زیده بونا بم پیکرنین مافی مروان هات دیار کرن ریو بریا تارانه جی لدیجی وی که برتکین تند نشان دا و گوت جزای نو ین آمریکایی وی جبو وان ده دانوستاندن نوکلری ده نبن آوانتاج. ایران و هیزن جیهانی افدمک الویینای هول ددن ریا چارەسەریە ji bo bernameya nuklerî peyda bikin. Hêviya Tehranê ew e ku di nava van hevdîtinan de ambargoya aborî bi temamî li ser Îranê were rakirin. Tam di wexteke wiha de Washington rêza cezayên nû li Îranê birîne. Bi îddiaya ku berpirsyara wan di binpêkirina mafê mirovan de heye, dehsazî û kesayet ketin ber biryara cezayê. Bi taybet jî آلیان سازیان پلیس و رایدارین زندانان. دناف wan de fermandarê hêzên taybet Hesen Karamî û fermandarê hêzên diş terorê Muhsin İbrahîmî jî hene. Her wiha ji ber zêdebûna bidarvekirinan ceza li rêvebirên zindanan Zehdan û Esfahanê jî hate birîn. Li gorî biryara gencîneya Amerîkayê ev derdor bi fermana hikûmeta Îranê zilmê li mirovên sivîl û malbatên wan dikin. Tehranê li dijî cezayên nû bertekên tund nîşan da. Berdevke Wezareta Karên Derve ya Îranê Saîd Xetîbzada ragihand ku cezayên nû yê Amerîka û ji bo Washingtonê di danûstandinên nuklerî de nebe avantaj. Xetîbzada di peyama xwe de ya ku li ser hesabê xwe yê Twitterê parvekir de balkişand li ser danûstandinên nuklerî yên li paytexta Avustralya Vîyenayê û got. Amerîka di nava hevdîtinên Vîyenayê de jî dest ji cezayên li ser Îranê bernade. جبر شری یمن او ایریشین حوسیان دیین لسر خاک عربستان سعودی پیوستیا ریاده به جبل خانه نوهیه جبر ویه که سعودی لسری لدولت یکبوین آمریکای داکو جبل خانه هم بفروشوان سناتوی دولت یکبوین آمریکای جی جبو سعودی به نرخ 605 میلیون دلار سناتوی بریارا فروتنا موشکان اریکر. دوه سناتویا دولتین یکبوین آمریکای پیشنامه کو فروتنا موشکین پیشکتی ین هوا بو هوای ین ناوین او توپ آبشین موشک او چکین دنج بو عربستان سعودی را قدخدی که رد کرد. پیشنامه به پرانیا دنگان هاته رد کردن. اندامین سناتوی راول پاول او میکی لای هر وها براین ساندرس پیشنامه پیشکش کرد کو پیمانا چکان آب بهای 605 میلیون دلار از عربستان سعودی را آستنگ بکن. گلک اندامین سناتویا دولتین یکبوین آمریکای گوتن عربستان سعودی حوال بنده که گرینگ لروشلاتا ناوین ده او هین اندامین کنگرسی ج سعودی رخنه کرکو جبر بجداری شری لیمنی بونه. On November 18th, we introduced a congressional resolution of disapproval
بلی برسوچی کو تی ادعا کرن تکلیاوی به کشتنا روزنامه‌وان جمال خاشقچی را بویا دوه لفرانسایه هاته گرتن ایروژی به ادعای کو شاشتی چه بویا کسی نابوری هاته بردان دو یک جه برسوچین کشتنا روزنامه‌وان سعودی لپاریسی هاته گرتن خالد التیبی یسو 3 سالی دما دخواست بچه ریاده جعالی پولیسین فرانسی و هاته بنچاف کرن التیبی وکه یک جه اندامین کما کجر دهاته بناف کرن گرتنا ویشی ده انجام سرلیدانا ترکیه یا اینترپول ده پیک هات لی ایرو ده بویری ده گوهرتنه که بالکش رودا رایدارین پولیسین پاریسی اشکره کرن کو پشتی لیکولینان درکت هولی کو ناوی وی ده شبیا یه برسوچه که هاتیه گرتن و پشتی راستی درکتیه هولی خالد الاتیبی هاتیه بردان دوی جوتمها سالا 2018 نویسکار واشنگتن پوستی جمال خاشقچی لبالیوسخانه سعودی یا استانبولی هاته کشتن گلک باندورا جه کشتنا خاشقچی ولیعاد سعودی برپرسیار دهاته نشاندان بل پشتی 16 روشندن و ولاتین لیبیای جبو هلبجارتنا سروک او نونرین خویند پارلمنتویا ولات ده بچن لسر صندوقان دما جبو سردانا نامزدیا پارلمنتویا ولات جی ایدی دوه بشف با آوه که فرمی بداوی بو لیستیا نامزدین پارلمنتوی جی دناوا سی روژانده تی پایین کو وره اشکره کرن لآلیه کدن لسر داخواز نامزدین پارلمنتوی کمیته که جبو شپاندنا استنگین لپیشیا هلبجارتنی هاتا آوا کرن. لیبیای آمدکاریین داویین جبو هلبجارتنا پارلمنتو و سروکوماریا ولات بر بداویه بدچه. دوی چارچوه ده دما کو جبو سرلیدان نامزدیا پارلمنتو ولات دوه بشف بداوی بو. کمیسیون هلبجارتن یا بلند آن توی یا لیبیای راگهاند کو دما سرلیدان نامزدی بداوی بویه و جبو دیارکرنا جمارا سرلیدان جی تو آگاهی ندا. کمیسیون دیار کر کو او تخمین دکن بهتری 5000 سرلیدان پیکاتیه و وی دناوا سی روژان ده لیسته وان جی برای گشتیر اشکره بکن. کمیسیون دستنشان کر کو ده 8 مجداری ده جبو هلبجارتن سروکوماری و پارلمنتری سرلیدان نامزدی دست بکرنه. جبو هلبجارتن سروکوماری جی حتی 22 مجداری دوام کرد. جبو شوپاندنا استنگین لپیشیا هلبجارتن مجلسا نونران آ لیبیای کمیته یک جپنج اندامان آوا کر دا کو به کمیسیونا بلند آ هلبجارتن یا نتویل بکه و تکیلیه. بردف که مجلسا نونران آ لیبیای عبدالله بولیهیک ده داخویانیه که ده لسر حساب خوی فیسبوک دیار کر که لسر آواکرنا کمیته که جبو شوپاندن لحفکرنک بیکاتیه. بولیهیک دیار کر که لیجنه جپنج اندامین جی کمیسیون جدایین مجلس هاتن هلبجارتن دوی بریا رونشتنا 14 قانون راپور خوا پیشکش بیکه. 5 قانون هفته پارلمنترین لیبیای فکارین خوین دربار پیشکتن نینی یند پیواژوی هلبجارتن ده آنین زمان و داخواست کرن که مجلس نونران جبو وکرنا لیپرسینی لدیج کمیسیونا بلند آ هلبجارتن بچوه. دجوینن فورما دیالوگا سیاسی یا لیبیایی یا کو به پیشنگیا نتوین یک بوی ده مجدار 2020 ده بریار هات کرتن که هر دو هلبجارتن ده 24 قانون ده پیکورن. اسرائیل شریدا غزای بتواهی دورپیچ کر اسرائیل راگهاند کو دیواری بدریجاهی 65 کیلومتر او بلنداهی 6 متریان کو جه بتون دهات چیکرن بداوی بویم. دیوار به هفکاریا ناوبرا ارتش او وزارت پاراستن دهات چیکرن. جبو بداوی بونا دیوار لباشوری ولات مراسمک هات لدار خستن. وزیر پاراستن اسرائیل بنی گینتس سرفرمانداری گشتی آویف کوچاوی و گلک رایدارین پارا بلند جی بجداری مراسمی بون. ده داخلانیا نویسکیا وزارت پاراستن یا لسر مجاری ده وها هاتا گوتن. ده داویه ده 5 مهن هنکو اف تمام دکن. آسنگین بندرین یا به سانسوران تیلکه 6 متریان بلندتر کو به سیستم که پیشکتی هاتی آماده کرن بندین دریایی کو جبو تثبیت کرنا دستوردانش دریایی سیستم چکان آج دور و تیل کنترل کرن
rêza radar û kamera hene. Dîwarê ku 65 kilometre dirêj e, bêtirî 1200 karker lê kar dikirin û ev dîwar piştî 3 sal û nîvan jî bidawî bû. Tevî ku İsraîlê îddia dike ku ji ber sedemên ewlehiyê dîwar lê kiriye jî lê Filistînî û netwên Yekbûyî dibêjin dîwar ji bo axa Filistînê bi İsraîlê ve girê bide hatiye çêkirin. משרד הביטחון צריך לציין שני אגפים מרכזיים, אגף הבינוי ומנה"ר, שנתנו לנו כתף, נתנו את המבצעים הכי טובים, נתנו את המכרזים הכי טובים. Bilêşerê di navbera artêşa Etiyopya û hêzên eniya rizgariya gel a Tigrayê de bêtirî salekî dewam dike, belê piştî hêzên Tigrayê devirên stratejîk bi dest xistin, êdî paytexta Etiyopyayê jî ketibû nava metirsiyan û metirsiyeke zêde li nava paytextê re dabû. Ji bo vê yekê jî Serokwezîrê Etiyopyayê Ahmed berê xwe dabû eniyên şer û careke din Ahmed li paytextê vegeriya. Li gorî rêxistina weşana giştiya Etiyopyayê ku ragihandî Serokwezîr Abiy Ahmed piştî qedandina qonaxa yekemîn a kampanya Yekîtiya Netewê vegeriya serkarî xwe. Ahmedê 45 salî ku xwediyê xelata aştiya Nobelê bû, di 24 mijdarê de berê xwe dabû eniyên şer. Ahmed piştî berê xwe da eniyên şer, erkê xwe dewrî cîgirê Serokwezîr mukayinî kiribû. Hükümeta Etiyopya di duê mijdarê de ji ber êrişên eniya rizgariya geliya Tigrayê yên ku pêşveçûna xwe ya li başûr dewam kirin, li welêt rewşa awarte ragihandibûn. Çarê mijdara 2020 artêşa Etiyopyayê li dijî herêma Tigrayê dest bi êrişê kiribû. Ji ber şerê ev bêtirî salekê li herêmê dewam dike, nêzî 2 milyon û nîv kes koçber bûn. Her wiha pêwîstiya bêtirî 5 milyon kesî jî bi alîkariya mirovî heye. ተቀናጅታችሁ በሰራችሁት ገድል 4 ወር 5 ወር Rêveberên rêxistina tenduristî ya cîhanê gotin negengaze ku derziya li dijî Covid-19 ji bo mutasyona Omikron nebandor be, rêxistinê diyar kir ku li gorî nîşaneyên destpêkê derzî li dijî Omikron jî bi bandora xwe dewam dike. Tevî kofîkarên derbarê mutasyona Omikron ku li Afrikaya başûr derketî dewam dike, ji mara welatên ku ev varyant derbasî wan dibe jî zêde dibe. Rêveberê rewşên lezgîn yên rêxistina tenduristî ya cîhanê Mike Ryan got, hin gelek tişt hene ku di derheqê varyantê de werin lê daniyên pêşîn yên ji Afrikaya başûr eşkere dikin ku mutasyona Omikron nahêle nexweşiya ji delta an coreyên din girantir bibe. Daniyên pêşîn nîşan nadin ku ev varyant girantir e. Berûva jî vê rêges ber bi aliyeke kêmtir veye. Ryan balkişand li ser pîwistiya lêkolîneke hîn berfirehtir û ev tiştanî ziman. Lê hîna zû ye. Divê em hay ji xwe hebin ka em çawa nîşaneyan şîrove bikin. Heta niha ti nîşaneyeke wê yekê nîne ku derziya li dijî Covid-19 li pêşberî mutasyona Omikron nebandor e. Vîrusa koronaya ku dawiya sala 2019 derket, heta niha nêzî 266 milyon kes pêketiye. Ji van bêtirî 5 milyon û 206 hezar kes jî mirine. Li Endonezya di nava demên dawiyê de barana zêde gelek herêm di nava avê de hiştine, yek ji van herêman jî herêma Jakartaya ku herî zêde ji vê baranê bandor bûye, kulan di nava avê de mana û zarok jî ava komboy ji bo xwe weke golên avjeniyê bikartînin. Barana zêde ya ku doh bariya li nava Jakartayê bû sedema lêhiyê. Bi lêhiyê re gelek avahî di nava avê de mane. Ajansa Jeofîzîkî û Meteorolojî ya Endonezyayê ragihand ku sû neh taxên Jakartayê di nava avê de man. Ji ber lêhiyê gelek avahî êdî nayên bikar anîn. Şêniyên herêmê jî hewl didin bi fêrê rewşa heyî bibin. Zarok ji li cihê av mîna golan komboyên ji xwe re avjeniyê dikin.
بلبینرین هجام لور دیگهشین داویا بلتنا خویا جهانو دبیشین حتی سبت جارک ادن ورین پیشیا و بمینند نواخیر خوشیده هر شاد و بختار